Ekipa za 5 kreće na zadatak. Animal mechanicals, we animal mechanical can. Rex mehano snažan. Jednorog mehanoletač. Komodo mehano majstor. Miš mehano brzi. Bigfoot mehano rastezljivi. Animal mechanicals, can we do it? We animal mechanical can. We animal mechanical can. Zbrka sa kravom kulom. Ekipa za 5 kreće na zadatak. Jutro, ekipo moja. Dobro jutro, Solo. Danas imamo velik zadatak. Vaše odredište je otok Krave Kule. Krava Kula treba vašu pomoć kako bi prešla preko polja raketnih kokica. Pomoći Kravi Kuli da prijeđe preko polja. Nema problema za našu ekipu. Morat ćete biti vrlo oprezni. Ne hodajte po polju raketnih kokica. Hodajte samo po stazi. Ne hodati po polju raketnih kokica, hodati po stazi. Shvatio sam. Ekipa moja, vaš je zadatak pomoći Kravi Kuli prijeći preko polja. Možete li to? Mi možemo baš sve! Idemo! Evo nas na otoku Krave Kule. Opa, to je vrlo velika krava. Kula. Izgleda gladna. Pojela je svu travu. Kako bismo je mogli pomaknuti do zelenog pašnjaka? Moramo razmisliti. Imam bolju ideju. Idemo, kravo. Miči se! Kravo, miči se! O moj Bože, ona raste. Pa, krava se miče. Idemo, ekipo za 5 na zadatak. Ekipo za 5 na zadatak. Mogu ja voditi kravu? Mogu li? Mogu li? Da, Mišu, naravno. Da, ja sam vođa. Kojim putem? Zašto smo stali? Izgleda da smo u nekakvom labirintu. U labirintu od raketnih kokica. Kako ćemo pronaći izlaz? Mogli bismo jedući. Ove raketne kokice izgledaju slasno. Rex, sjećaš se, ne smijemo hodati po polju raketnih kokica. Moramo hodati po stazi. Točno. Ali gdje je staza? Kad bih vidio preko vrha labirinta, mogao bih naći izlaz. Niko nije toliko visok da vidi preko kokica. Netko jest, ako se rastegne. Ha, ko bi se mogao toliko rastegnuti? Čekajte malo. Ja se mogu rastegnuti. Moćni Bigfoot! Mehano rastezljivi!
rastezljiv kao veliki gumeni majmun. Vidiš li izlaz iz labirinta, Bigfoote? Onuda! Idemo, kravo! Miči se! Jasno, kravo, miči se! Ja nikad ne mogu biti vođa. Ne brini se, jednog dana bit ćeš vođa. Slasne kokice. Slasne za papanje. Jedna mi ne može naškoditi. Zatim se vraćam na stazu. Mjec, 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 mjec. Wow. Ili je možda bolje da pobjegnem? Lansiranje raketnih kokica u zatvor! Mislim da je prestalo. Baš me zanima što ih je lansiralo. Ja sam hodao po polju. Nisam to trebao učiniti. Uvijek slušaj sovu. Naučio sam lekciju. U redu je. Gledajte! Staza je zatrpana raketnim kokicama. Treba će nam cijeli dan da maknemo sve te kokice s puta. 9 sati, 7 minuta i 8 sekundi. Da budemo točniji. Krava želi na zeleni pašnjak. Kad bi mi imali divovsku lopatu, mogli bismo očistiti put. Mišu, izgleda li tko od nas kao da ima divovsku lopatu? Ja sam pravi izbor za taj posao. Rex! Mehano snažni! Snažan kao titanski tiranosaur. Voli gledat Rexa kako čisti put. Staza očišćena. Vidjela je travu. Krava kula će se zaletiti u vrata. Netko je treba uhvatiti. Nitko nije dovoljno brz da uhvati tu kravu. Netko ipak jest. Tko? O, ja, da, ja mogu biti brz. Miš. Mehano brzi. Spide je brz. Brz kao raket. Otvori vrata, Mišu. To! Krava je na pašnjaku. Zbilja je gladna. Pomogli smo kravi kuli da dođe do zelenog pašnjaka, zahvaljujući našem velikom vođi Mišu. Ekipa za 5 izvršila je zadatak. Vrijeme za jelo. Nikad nisam kušao raketne kokice. A izgledaju ukusno. Izgleda da moramo uhvatiti raketne kokice. Ekipa moja,
Možemo li to? Mi možemo baš sve! Njas!